Omar z nami v programu Radia Prlek, lepo zdrav. Lepo zdrav tudi vam. Omar, v Mursko Soboto ali Las Vegas? Ali oboje? V bistvu oboje, no. Na prvem mestu seveda Mursko Soboto, ampak bomo predstavili vse, kar se je dogajalo v Las Vegasu, oziroma vse markantnega, kar se je dogajalo v Las Vegasu v zlatih časih tega mesta. In moram reči, da se prav veselim po dolgem času spet biti v Murski Soboti. Govoriva o Trip to Las Vegas show. Ja, to je v bistvu zadeva, ki se je zgodila zelo spontano. Ne? Začela sva midva z Otom, na neki prireditvi sva se zelo zaklepetala in potem sem mu pokazal najprej eno pesem. Potem je konec koncev rekel takoj, wow, to mi je ful všeč, zato bi pa jaz naredil s tabo duet. In jaz sem bil seveda prevzet oziroma zelo navdušen na to idejo, počaščen in potem sva to naredila, sva posnela. Potem so se odločili, da bomo malo skupaj nastopala in zadevo sva poimenovala Trip to Las Vegas, pa se pa potem s časoma oba strinjala, da potrebujeva dodano vrednost in moram povedati, da boljše izbire kot je Uroš Perić absolutno ne bi mogli biti, zaradi tega, ker je dodal tako vrednost, da se nam vsem trem na koncertih samo smeji. Nenormalno se ujamemo in nenormalno smo ratali dobri prijatelji. Zraven je prišla zdaj še Tina Gorenjak, ki vse skupaj vodi in moram reči, da je nekako to postal Dream Team in seveda vam bo lahko zelo žal, če vas ne bo na to prireditev. 4 v glavnih vlogah, 4 vrhunski umetniki. Tako. Mislim, vsak je na nekem svojem področju. Ne? Oto je vrhunski vokalist, jaz sem v bistvu glasbenik na splošno, seveda tudi vokalist, kitarist, avtor in tako naprej. Uroš je vrhunski pianist in seveda tudi odličen vokalist, ki obožuje to staro glasbo, staro muziko, 40, 50, 60 let. Tina Gorenjak je pa tudi ena posebna, bom rekel, figura, ki absolutno doda vrednost, če ne drugega, že zaradi tega kontrasta, ker je ženska in na koncu nismo na odru sami moški. Ne? In zaradi tega je v bistvu vse skupaj dobi eno tako tretjo dimenzijo, ki se pravi, ne smete zamuditi. No? To morate priti pogledati, ker to je nekaj toliko smešnega, toliko dobrega in toliko nepozabnega, da vam bo res lahko žal, če vas ne bo. Vse skupaj se bo dogajalo 16. aprila v Murski Soboti. Tako. Kot si dejal, z Otom sta skupaj tudi na odru, skupaj pa sta tudi sodelovali v eni skladbi, sicer avtorske. Ja, to v bistvu tista skladba, o kateri sem govoril na začetku, ne? Kako se je najno sodelovanje oziroma ideja Trip to Las Vegas sploh začela. Jaz sem mu predstavil to pesem na neki prireditvi in je bil blazno navdušen in je rekel, deva narediti duet. In to je v bistvu ta pesem, ki je v bistvu nastala. Zelo na hitro lahko povem eno mini anekdoto. Ne? Jaz v življenju še nisem nikoli prišel v studio in od začetka do konca odpel celo pesem in obdržal ta vokal. To se mi je zgodilo prvič v življenju in to, kar sem slišal najprej Ota, ki je prišel v studio, je odpel od začetka do konca, ni hotel ponavljati, je rekel, to je to, prvi take v prvo, pa je pa v bistvu mene pod pritisk postavil, pa sem šel še jaz v studio in sem še jaz zapel prav tako v živo, v prvo, brez pardona in sem v bistvu nad tem zelo, zelo navdušen in Oto je zame ena velika inspiracija. Gatherfest bova tudi zavrtela za konec tega pogovora. Omar, na koncu pa še tvoje vabilo poslušalcem. Torej, drage poslušalke in poslušalci, vabim vas, da se Otu Pestnerju, Urošu Periću, Tini Gorenjak in meni Omarju Naberju pridružite na potovanju Trip to Las Vegas v torek 16. aprila v Murski Soboti. Prepričan sem, da se boste zabavali tako, kot se že dolgo niste, tega ne smete zamuditi. Toliko heca na kupu, pa toliko dobre glasbe na kupu še niste slišali. Vabljeni, se vidimo. Hvala vam. Moje ime je Oto Pestner. Moje ime je Omar in vi poslušate Radioaktivno. You right there. Take a break, take a walk. Don't upset anyone. With your plan, don't you talk. And don't make no mistake. It's a big bite to take. It's a mess, it's no cake. Take a deep breath, you're a runaway again. Hey, go and run and keep your head down. Don't let go what you've been on for so long. Go and never rest, and let God do the rest. We all feel for you, we hope you get there fast. Now that you're out, none of us have a doubt. We're all stuck in those cells. What you did rang our bells. We won't make no mistake. It's a big, big bite to take. It's a mess, it's no cake.
we remember just before you said goodbye. Hey, you go and run, run and keep your head down. Don't let go of what you've been on for so long. Go and never rest, and let God do the rest. We all feel for you, we hope you get there fast. Hey, you go and run, run and keep your head down. Don't let go of what you've been on for so long. Go, never rest, and let God do the rest. We all feel for you, we hope you get there fast. Hey, you go and run, run and keep your head down. Don't let go of what you've been on for so long. Go and never rest, and let God do the rest. We all feel for you, we hope you get there fast. Get there fast. Please get there fast.